Ki Pulit jong kanong ba deli kila kemya uwe samla uba tang arpos nem kakarta uba Phong da kajan Spiderman namar ba ula penkenya ki kendon anyat kali. Yau new samla la yo i ba ula syong halor ka banet jong kawi ka kali ka bala ya kanong ba jong kari. Ki Pulit kila simkia halor ka jing mi ka jing ujor haki social media halor ka jing lebih ka jong teu samla. Hadin ba Ki Pulit penyat kali jong kadwarka kila wad ya ketiga kali bat kila kem no yo teu Briew bat yo nong nya jong ketiga kali. Yau new samla uba Phong da Sapti Spiderman latip kerteng kumu aditya arpos nem kakarta uba syong basa ana jafka. At ba yau nong nya jong ketiga kali uba latip kerteng kumu karaf sing kat kenai nem kakarta uba syong basa mahivir enclave. Baro arngut kita gila syakno alor kecing nya kali ke ba isir kai bat kecing nya kali ke ba klembot ya ki kendon an. Bat का आन कला दाइन कुना कुंबा 8,000 लाने शा सेट फतक बारो पुलिस ने बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी मिली थी कि द्वारका में एक शख्स को स्पाइडरमैन की ड्रेस पहने कार के बोनट पर बैठकर घूमते देखा गया है।